مروان عثمان و لسر رولاوی یا کو د جواکا کردی دا سیاست دا د وشورشا سوری دا کو ایرو لدارا و هم هیوید کن دمکا نزیک دا خلاص به و آخاف نخوب که فرمو مروان گابا ام بخوازن جی حکمرانی استبدادیت و توتالیتاریزم رزگار ببین نگره که لیوگریانک دبنگها ایدئولوژی و روشنبیری یا آواکرنا دولتا سوری دی چه ببه دوی دا که ده آگو ناوا ویلی هات کرن بوهارا شامه هات دست پی کرن ده سال 1980 ده دست پی کرن برجواندیا رژیمی هبو وقت مگود جبو خوشکرنا بشار الاسد انه اوه گو اف در فدفکریه بشار الاسد فکریه يعني بشار الاسد وك سيمبولا نونر كريني او نوجنيه دهندوري سوريا دوار خيانه كرين بب سيمبولا درجهن آبا كرنا ديمقراطيه دهندوري سوريا دبرنگه کی جرنگان ور خيانه كرين لي برجوانديا ملت سوريا جي به هبوج بر او ملتايا دبي برنگه کی جرنگان دیواره ترسي بشكينه دیواره ترسي بگوتنه که دسپيكا خودتش کردن لي او گوتن دبدو گوتن او گوتن حياة راجه يعني هالقري خوي جواكي دبينه دبش ورش دولده مش عالتمو كد بيراوي بگفتگوی بروشنبيري عرب ره دهندره وان نافندين روشنبيري گو دهندره شامه دهاتن آوا کرن و مجید کاریبو دهندره قامش رو ده نافنده جلادت بدرخان یاگو دبنگها خود فکرام مش عتمو بو آوا بکه او نافنده یا ببه نافندک جنافندن سوریای گو کارب ناسنامه سوریایتیه وگرینن او سوریایتیه گو کارب حمو ملتا حمو رنگا حمو نتوا حمو اولاد هندور سوريا ده قبول بك سوريا كردي وقو عربي سوريا فلاحه وقو بسلمانه سوريا ايزيديه وقو علويه سوريا درزيه وقو اسماعيليه مخابن بروجا مشعل اواكرنا شبيلك جبو سوريا تبي بود هندوري وان گفتگوين گودهاتن کرن انه ام كاربن كرد وعرب وحمو بكاتين سوريا بهفره في بروجي راجهنه ودهن بري ويد كاربكن وام كاربن او سوريا هان بزيانك مزن بخوين ريجي بقربانيين قالكي مزن ام كاربن وسوريا هان اغابكن لمخابن لجاموان روشنبيرين جوهنبري استبدادي ودكتاتوريتي راوستيان يجو نادي وان كوملجها شارستاني ان كوملجها سيفيل ان مجتمع مدني جودهات كرن وانا نكاريبو جوان صنمو بيكرن ايديولوجيكي عروبي او جي نكاريبو رزقار ببا مشعل تمو بيجار ما جو شريكي خوي عربي نديد جو ببي شريك دا اباكردا شبيلا باشا روجا سوري پشتی او کارایا او بوهارایا هات سار کرن و دیسا پاییزا ستمکاری لسوریا و گریا گاواگو حافظ الاسدی مرو بشار حکمرانی استلام کر او پاقش کرن و مکیاج کرن نما گلکی گرگ بو دیسا بشار و گریا وک حکم باب خواه دویده که دی مشعل تمو کسک لدورا خواندی جغینی ملت خواه کرد ودبو بنگها دامزراندنا شپیلا پاشاروجا کرد نخاسم سال 2004 ده گاوا گسرهلدانا قامش لو چه بو رکبرین رژیمه بری رژیم و دزگه رژیمه هم بری کرده ککتن هون سمبولين نشتمان پروريا سوري تعرفين جبر كردا آلا سوريا دوي شاغهانه دهن خو پیشندان خود شوتاندن وهم بيكري حافظ الاسدي شوتاندن هون سمبولي ولاد پروريا شوتين هون كسن جدا خوازن هون كسن نولاد باريس غابا جو حكومت بخوان ولاد باريس بي غابا جو حكومت بخوا
دبیرو بوچونه گودناو ملت چینه نبیرو بوچونه ولایت پاریزیه گاوا گونستما نشتمانی دهندره سوریا دتون نبه ده همو پرتوک و ریبازن دبستان دی زاروکی حیا مصنعی حکومت سوری دبی ولات راستقینه الوطن الحقيقي ولات راستقینه ولات عربیه اب ولات گوناوی سوریای اوایا دشمنه چه کرید ویم دشمنه ویبن دویده که دویه که وی ایدئولوژی هانی باندورا وی لسر رگبری سوریا هبو گوهنبری سرهلدانا کردی 2004 درگتن اوایت باوریام ده بو بنگهت جبیرک نتوی خواست مش عتم و گوجه نرزگار ببه گوه بیرا نتوی دهندره بیرا ولا پروریه ده یکتیه که دو داره و چه که لینی کاری بودوه ساله دی چه که حیا بشتیوه بدمک نیزیک مش عتم و شپیل اخو آواد کرد 2004 ده تفکر سیاسی کردی یا کلاسیک نکاری بون نونریتیا گشبونک جواکی بکن جبر تفکر سیاسی چه تفکر سیاسی به ده چه دمید چه ده او دمایا باندورا وی گلکی سرهیی وی نکاری بیش دمک دره تایبەتمەندیان دەما دێ هەیە وێ نیکارێ بن لەگۆڕ وان تایبەتمەندیە کارێ بێ بەردەوام بکە و کاری خۆ بکە ji ber ew milletê got bi wê hêrs û bi wê hêza mezin gorabû derbirîna xwe yê siyasî nedît hewl da mişaltem û piştî wê bi demek ne gelekî dirêj lê dirêj yanî piştî got xelas bû شپیلا خو آوا بکی شپیلا وی آماده به جبر وی ناس دکر گو اف سرهلدانا کردی 2004 ده گوهاتی چه کرن صدی ده و روژه کوی وره و او روژه ندوره و دهندور سوریا ده سرهلدان چه ببن دوی ده که دوی آلاب می ریخستنی ادوات می تنظیمی هبن آماده بن دوی بیرو بوچونه ما آماده به دوی امکاری بن دما گو به منی کاری گو 2004 ده ام ببن نونر شورش 2004 ده لی دوی ام خو آماده بکن گو 2004 کی ده وگره دناو کرداد یان دناو سوریا ده امکاری بن ببن نونر و 2004 نه لی برنگی جرنگان کسایتی روشنبیر دکاری بون روحی 2004 ده خود بچینن وک معشوق خزنوی از نخوازم دل که دریج بکم و دماوا ببین ده شورش سوری دیجی او هیزن کلاسیک یه کردی و یه نکردی یه گوهاتبون دامزراندن ده دما سرداریا دیکتاتوریت ده نکاری بون و ند بیراوانده بو و ملت سوریا بگه و راده هانه او ملتایا و کاری به شیوه برفره درکه به کلانا و نتنه دوزا چاره سرکرنا بکه لیدوزا رخاندنا رژیم به همه سمبول و بنگه و ین ایدئولوژیک و ین سیاسی و بکه تی ببینه گوتارا سیاسی یا کردا پارتین کردیجی و گوتارا سیاسی یا رکبری سوری نگیا بلنبونا بجنا گوتندر سوریا ده دپازده آداره ده دست پیکر مشعلتمو وقت مگود گابا گو بیرو بوچونه خو آوا کرن پشتی 2004 دی وقت پروبا جتشکی ده دندر سوریا چه ببه مشعلتمو او روحی گو کاریب و شیخ معشوق خزنوی 2004 ده ببه روحی سرهلدانه مشعل شمو ده کاریبو ببه وی روحی شورش سوری هلوستاوی هات زلال کرن و اشکره کرن ده دست دروجا یکمین ده جخو پیشندانا گوهنبری وزارتا هندر هات چه کرن هلوستاوی هات خویانه کرن بزلالی بی گوتنک اشکره و گوتنک بدزی
بێ گوتنە گۆتی و گوتنە قورمچی مشعلتەمۆ بزەلالی دکاری بوو ببێژێ چارەسەرکردن دبن سیا سەرداریە ڕێژیمەکە دیکتاتۆر چێنابێ ئەو چارەسەرەری بێچارەیە ئەو چارەکردن بێچارەیە گۆدڕیە ڕوخاندنە ڕێژیمێ دێ وەرە دەرباسکردن بنگەها دیکتاتۆریەتێ شاغ و باخی خوا بەردانێ عەردێ و ڕیا بەگەڕێ تجاری ji خوەر نەهشتیە da alî aborî de ev welataya talan kiriye da alî siyasî de ev welataya kambax kiriye da alî komelayetî de ijtimai de ev milletaya êgo navê wî navêna dikevana de Sûriyê ew milletaya tune kiriye ji ber wek min got destpêka gotina Xwedê nasnameyên goserdarên ne nasnameyê niştimanperweriye rast e îdeolojiya Ewropî hewilda got bibe nasnameya milletên Sûrî li wê îdeolojiya hene ji ber îdeolojiyek li dijî tarîxê ye li dijî tarîxê ye dijatperest e û li dijî rasteqîneyê ye netewa erebî nikarîbû biba nasnameya milletê Sûrî milletê Sûrî bêcarman li nasnameyê xwe yî berî çêbûna dewleta û komilgeha vegeriyan yan yekî xwedît Alewiyê berî got Sûrî bê و اید خودیت جفلان ایلی یا جفلان عشیری بری گوسوری به و یکی خودی شامی بری گوسوری به یعنی او ناسنامه گوهاتبون دامزراندن دی جواکا نافخویید نه دی جواکا شارستانید طبعا جداهی که هی مزن نابینا جواکا نافخویید و نابینا جواکا شارستانید یعنی وی رژیم هانی اف کان باخی کشت هم روی ملتی هاتن کرن مشعلتەمۆ دکاری بوو یەکەمین کەس دباوەریا مدێ ئەنو ببێژێ چارەسەرکردنە ڕووبڕوو و چارەسەرکردنە ڕێژەیی هەندێک سووریا دچێنابێ چارەسەرکردن ڕوخاندنە ڕێژیمێ ڕێژیمێ بارێ مشعلتەمۆ گەلێکی گرانتر دەکرد ji ber vê rejîmê hene gava ev millet perçe kir mebestek wê ji perçekirina millet hebû رژیم جیل بچابه به روزک روزاوی ملت بری و رابه لگا با ملت پرچه بکه دکاری به وان پرچه ملت شر ملت بکه یعنی رژیم د بیراوی د بوته بیراوی د دسپیکا شورشه ده او کاری گو اف شست هفته سال تفکر سیاسی کردی به باند کرد یعنی وگراندن ناسنامه سوری جو کرد ایگو سال شستیاد ناسنامه سوری جوان دی جید بریار کادر خستن انو ناسنامه بدنوان جبر رژیم وقت گود سال حشتیاد گاوا گو کرد هاتن بکار آنین هم بری تلقرا برایم بسلمانا رژیم دخواست دسالا شورشا سوری دیجی دیسا کردا و که امنتوا و که ام اولی ده بکار بینه دویده که ده گاوا گود ناف او کسین رژیم دخوازه و هم بکار بیند آلی خوده یکی وقت مشعلتمو درکوه جزاوی دویده جزاوه جزاوی دویده جزاوه دویده که ده بریارا کشتن و نهشتنا مشعلتمو هاد کرد مخابن نه او تفکرین گود هندور شورش ده هاتن آوا کرن و نه تفکر سیاسی کردی و مخابن نه تفکر آگو مشعلتمو بخاو دامزران نگاریبون وی باره گران وی فکر روناک بیر یاگو مشعلتمو دو خبکن بردوام بکن ام هیوینه گو او خوندنا راستقینه او شروع کرنا درست و او هلوستا میرانه او هلوستا زیرک او هلوستا ویرک یاگو مشعلتمو دکاریبو او دزندانا دجمنده وی هلوستا بسینه و همبری رژیم راوسته بتوندی دیسا واره وگراندن لدام و دزگین کردی دهندره کردستان سوری ده و سعد خوش و زوسپاج و بشار